မင်္ဂလာပါရှင်ဒါကတော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါနဲ့ချွေးမကအမေများနေမှာအမေတို့ကြော့ဖို့ဆိုပြီးတော့မှခန်းတို့မှာငွေသားပန်းစီမှာထားပါတယ်အခုဆိုတော့အမေရှိရရင်တွားပြီးတော့မှ surprise လေးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမှယူအားပေးတဲ့တော့ခိုင်ကနေပြီးတော့မှထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ခိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစောင်းအောင်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ကအမေများနေဆိုတော့လေအမေတွေကိုဗာလဲဟိုနေနဲ့နေနဲ့ပေါ့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဒီနေ့ကအမေများနေတော့ပန်းစည်းလေးတွေလိုက်ပို့ပေးတာဟုတ်တယ်ဒါဘယ်သူပို့လာပေးလဲသိလားမသိဘူးဒါဒီကတော့မသိဘူးနော်သားသမီးတွေများနေတော့ဘယ်သူပေးပါမသိဘူးဒီမှာဆိုမင်းသူတို့ကကြတော့သားကြီးလားကြီးစုံအကြီးဆုံးဒီနေ့မကြမရမအားအလောင်းစွန်ကြီးကုတို့ပါသွားပေါ့ဟုတ်မနေ့ကလည်းတူပေးလေဟာလားကဲဒီနေ့အမေများနေမှာအမေတွေကိုအခုလိုမျိုးပန်းစည်းတွေပေးတယ်ပေါ့နော်သားသမီးတွေကိုလည်းနည်းနည်းလောက်စုတောင်းစရာလေးပြောပြပါမခါမဟကုန်းcái con nó mơ các cái mơ sớm các cái thọt dở na sọc ra lấy ba cái chơi ba cái nhạt vô chứ cho ra ông ta ra các cái lái ló nhỉ các cái luôn shit ton lớn các cái tên như nó chơi mà đi canh nó cái chan ta rằng cam na về vô chứ cho ra ông ta ra các cái lái ló cũng các cái mơ sớm mà mỗi hao rẻ nó cái này các cái thọt dở các cái luôn shit cơ nó lo mày đấy con những cái mưa rẻ em rồi ngô đấy cái clone chỉ cả cái sim gì ba nữa bơm bị điều nó chữ không bọt xin nè đấy máu xem mến phá được lên ha lên lúc học lớp vàng rồi đây một cái chơi này bà đây cao nhiều chuyện luôn thế hả hả ôi có mà coi cả thế cọp à cọp mong thốt mà đó mong mớp mà đó đâu là mong mớp mà ra xí mong mớp mà ra đâu là mớp mà ra đó đó nó